karya terindah dari beliau oleh kami. Salah satu karya nostalgia ya. Kurang ibat rohai mo. Satu nivo turo halera. Dito na. Margaahan o Muhammad. Oh iya. Patadaw dyan. Alay maksud yan ito. Patuluhon naman no kami berkenalan. Oke, jadi itu tua. Katay. Jadi perjolo may ito oleh ade itu. Jadi upatadaw kami madiri nami. Kami medyo asok katong iyon. Bapak. Alope ya. Betul, Biar Jo. ako siya doon sa siyo po. Itu jo. Heranon heak. Jadi upatadaw kami madiri nami Hamis Yatri Nirwana. Mula margaku, marga munti, hutakku, siyam maditi. Siyam maditi. Mali kilala ko. Bahasa Mekel, baru. Guarni bapakku, M Munte. Isapsarin nona jauh. Molo buru ni rajai, buru si menjutak. Anong reason? Mula ate marituan, roro na sila menonton. Ito, patadaw. Tengok tangan cuy itu.